Roliwa vhathu kho vha ṱanganedza kha iṅwe episode futhi ya The Black Couch. Namusi ri na muṅwe muthu ane vhunzhi havho ni nga ḓivha ni tshi muḓivha, vhaṅwe ni sa muḓivhi, mara interview i tshi fhela sa muṅwe na muṅwe ndo fhedza ni tshi khou muḓivha. Ri khou ni ṱanganedza Ntsundeni. Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi. Ndi khou takala badi. Ndi muhashi wa podcast thi. Ndi khou takala badi ndo ḓa hafhanoni kha podcast heinoni ngori ndo vhona episode 2 hu ḓa vhaḓivhalea, so ndo ḓa kha podcast ya vhaḓivhalea nṋe ndi sa ḓivhalei. Ndi pfha uri u vhuya na vhidza fhano zwiamba uri ni a ḓivhalea. Ngoho ndi yeyo ra zwiamba ni a ḓivha, if ni sa ḓivhalei ni ṱuwa ni khou ḓivhalea. vha ḓo ḓi nḓivha ndi zwone. Nda okay, so hafhanoni muthu ane ra vha naye namusi ndi muthu ane title nga si dzi fhedze ngori arali vha khou nyaga muthu wa miswaswo o ḓa vho Mr. 2 days to laugh. Na ro thoma ngo seni muṋe. And then arali muthu wa dzi pfunzo, muthu wa maṅwalwa, ri na vho Mr. 2 days to excel. Ndi hanefho ndi kha ḓivha ndo fara yone, vha tshe vho fara nḓila yone. And then havha na heinoni ine ndi a vhathu vho no nga vho riṋe avha no sokou pfha uri nda ite tshinoni tshi nga ngwinisa man. So na vhathu vhane vha na mafulufulu o nyaga u ita tshiṅwe na tshiṅwe. So ndi vhone vho Mr. 2 days to do. Ndi khou ṋamela zwi ita zwino. Ahuna zwiṅwe zwoṱhe zwo bva hanefho. Alright. Nda ndi khou tsheka dzine title dzaṋu dza zwithu zwinzhi dzo ḓa thi dzo tou thoma nga ifhi ara ndo ni vhalela dzone thi ni nga si dzi khireme. Okay, ari ḓivhi u fana shango. Hoyu muthu ane a pfi Ndou Ntsundeni ndi engineer by training, so ndi muthu ane o tou pfumbudzela uri avhe muinjiniara. And then adavha author by calling. Hetshi ndi tshone tshivhidzelo tshano. Ndo ita mini? Ndo tou vha muṅwali. Ndo tou vha muṅwali wa dzibugu, but u ṅwala zwithu in general. Zamba ari ni khou ri dzibugu no ngano no ṅwala ni tshi ḓo pfha ri tshi ya phanḓa. Na ḓa na consultant by profession. Nga Tshivenḓa ndi nga tou ri mini? Profession ndi mushumo. Ndi shuma kha management consulting, so ndi ngazwo yo ri consultant by profession. Okay. And then hafha zwine ḓela zwone na musi no ḓa nga tswelo ngori ni pfi speaker by passion. Ndi zwone. Wo ḓa nga tswelo hafha vhone. Ndi zwone. Okay. And then havha na iṅwe no tonga heinoni vho tori ndi to zwi ita nga swili. Ine ari entrepreneur by force yo ṅwalwa nga capital letter. Ngori zwi tshi ḓa kha mafhungo a entrepreneurship ndi mafhungo ane ri to kombetshedza ngori a si zwithu zwo leluwaho thi ngo konḓa na vhone vha hanefha Black Couch ri khou phusha. So ḽiṅwe ḓuvha zwi nga si ite, mara ri tea u zwi phusha ngauri sa lushaka uri lushaka lu ye phanḓa ndi vhona u nga ri entrepreneurship ina vhudzulo hune sa lushaka ri khou tea u i dzhiela nṱha, and na musi u sa khou ita tshiṅwe tshifhinga ri tea u zwi kombetshedza. Okay. And then havha na dziṅwe mbili khedzi dzine nṋe ndi pfha uri nadzo ndi title dza nṋe ndi ri tea ḓivha uri dzi ri mini by mini, so ni nga ḓivha ya MC uri vha MC by mini vhone kana i wele kha speaker. Zwa MC zwa namba zwo pangiwa hanefhaḽa kha umbrella ya speaker ngori ri ḓo sala ri tshi vho lapfhisesa bayo vha khou zwi vhona. Bayo a i lapfi, vhathu vha na tshifhinga mini CV dza vhaṅwe dzi a ḓi tou vha lubugu. So next time vha ḓo tou i ṅwala uri MC by mini kha musi a zwi fani. And then ra ḓa ra vha na ya comedian ngori hange nṱha ra amba uri ndi 2 days to laugh, so when wa comedian nga mini? Nene ya comedian ni ya comedian ndi kha ḓi tou ṱoḓa zwavhuḓi uri ndi nga i pangisa hani ngori uri ndi dzhene kha comedy ho vha no uri zwo sokou itea, mara ndi kha ḓi wanulusa uri ndi comedian nga mini. Okay, ri ḓo ḽi kwama. So ri tshi kha ḓi tou thoma sa izwi no tshi vho ḓivha uri ho muthu o dzula hafha ndi dzi engineer, ndi muambi, ndi muthu wavho, ndi vho ramiswaswo, ndi vho bundunyana, ndi kupundu kuṱuku. So Ntsundeni ndi nnyi none Ntsundeni u bva gai? Okay, zwezwo zwithu zwe vha zwi amba ndi soko vhona ungari zwo angaredza zwine ndavha zwone in terms of profession, passion and also hune ndabva hone. Mara ndi soko vhona ungari ndi zwa ndeme uri vhathu vha ḓivhe zwo ndi bva gai. Sa Muvenda ndi bva kha shango ḽi no pfi Mukula, kha kusi kuno pfi Saṱani. Vhaṅwe vha khou ri Saṱani. Vhori ani ngori Saṱani? No, ndi Mukula Saṱani. Mara vhaṅwe vhathu vha ri ndi Mukula Saṱani. Ndi bva haningei, so ndi bva kha muṱa muhulwane nyana badi. Mukula bendi side dzifhio vho Donald Fraser?
Donald Fraser ndisaididza vhufuli vha ḓivha vho Makonde. Ai nṋe Venda ndi ḓivha guma ufiga yapo ndi to fhira hayani hospital nṋe anga umbo ḓi guma hanefha ari khou tea u vha tshimbidza mara ya ndi side dza haningei musi ri tshi khou ya vho Makonde ri tshi khou tsa ndi yone mukule vha tshi kha ḓi amba zwori hei ho vhaliwa nyana ngeya ho vhaliwa nyana ha mukala vho ita lushaka nyana zwi a itiwa so nṱavha phanḓa ndi dze bivhili yamba bivhili ri bebani ya ndeti so ndi bva kha muṱa une ri 7 vhana vha mukala so nṋe ndi wa 6 so vha ya zwipfa zwori hafho fhethu ya vho ḓaliwa nyana na vhathu vhaṱanu nga nnḓa vhona dzikhaladzi kana vhoṱhe ni majita hu na muthu kana muthihi wa Tanje then havha na vhasidzana vhararu vhana then ha kona u ḓa vhana nne then havha na muṅwe musidzana tambo vhatukana ndi vhavhili vho fhelela vhatukana ndi vhavhili vho fhelela and then zwiṅwe habe ro to amba uri vhone vha bva gai ra ramba uri zwine rine ra vha ḓivha ngazwo ndi hezwi zwe vhone vha duma ngazwo kha musi ndi zwifhio zwi bva khori vha khou zwi amba vha gai right vhathu vha nḓivha nga zwithu zwo fhambananaho so tshiṅwe tsha zwithu zwine vhathu vha nḓivhela zwone na vhathu vhane vho nḓivha nga performance yanga ya grade 12 musi ndi tshi phasa nga 2013 muri ite performance khulwane nga maanḓa thina nere nadzo mara ri ngo duma ngayo performance holy performance la dambi holy performance la dambi so vhathu vanzhi vhane vha nḓivha kha ḽeḽi sia ha dovha vha na vhathu vhane vha nḓivha kha sia ḽa dzibugu ngori ndi muṅwali zwino ndo no vha na bugu mbili dzine ndo no dzi ṅwala vhono dzi amba hafho today's to do na today's to excel nda dovha nda vha na uri vhaṅwe vhathu kha musi vhane vha ḓivha vha ḓo vha tshi ḓivha na kha zwezwi zwa comedy zwine ri vha ri khou ḓi tshimbila ri tshi zama u ita miswaswo nyana tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi sea tshiṅwe tshifhinga vhathu vha sa sei mara na uri ri khou kombetshedza so na kha mafhungo a leadership naho ndi soko vhona ungari ndi iṅwe aspect ine a vhongo i amba mara ndi iṅwe aspect ine vhathu vha nḓivha khayo uri kha leadership ndi involved ndi dovha ndavha muṅwe wa vhathu vha tshiṅwe tshiimiswa tshi no pfi Bono Foundation tshine tshi vha tshi khou thusa vhana vhane vha vha high school nga maanḓa kha zwikolo zwine a vhathu vhesa na access na zwithu zwinzhi right ri vha ri tshi khou vha thusa nga motivation ri khou vha thusa nga mafhungo a career guidance ri khou vha thusa nga mafhungo a mentorship uri vha kone u improve performance na uri vha dovhe hafhu vha vhe ready na zwikhala zwa musi vho no fhedza tshikolo so nazwo ndi tshiṅwe tsha zwithu zwine nda ḓivhelwa zwone hezwo u tonga ri vhone vho ḓikumela nga zwithu zwo ngo fhambana and then vho amba zwori kha performance yavho vha tshi tou vha dambi hafho nṋe ri tshi vha sedza kana muthu a no shuma u sedzulusa zwithu a tshi sedza a nusa uri vhone vha vha top performer ya Limpopo nga 2014 mara vho ṅwala nga 2013 zwithu zwo to tshimbilisa hanefha uri vhone vha ḓi wane vha muṅwe muthu wa nṱha huna maṅwe maipfi vha mamba futhi ndi to mavhala na upfi mini I'm not intelligent, this is just being passionately diligent. Ndi maipfi avho ayinoni vhone vha tshi vha vhona dzi camera vha kombea kha sport afho but so for vhathu vhane a vha zwi ḓivhi ndi nga to namba nda ṱalutshedza uri okay nga 2013 ndo vha ndi tshi dzhena Tshivhase secondary school right ndi tshi phasa grade 12 yanga ndo vha ndi top student kha Limpopo province right nda vha top student kha Limpopo province ka English first additional language nda vha top student mboro chikuwa ra ri khou ḓi tou zamazama na fhira vundu ḽoṱhe ra khou zamazama then nda vha top student kha geography na kha physical sciences ngori hafho kha edzo mbili nda ndo tou rwela izo zwine nda vha ndo wana 100% zoṱhe na tshi khou ḓivha mepe nga ṱhoho wa geography ndo ndi tshi khou ḓivha shango ḽoṱhe na Ntsundeni busy ni nga remixela zwiamba tsho iḽa tshifhinga mara ndi kha ḓi zwi ḓivha so na kha physical science nda dovha hafhu nda vha top student kha quintile 2 schools national I think ndi tshone tshithu ndi tshiṅwe tsha zwithu zwine
ndi proud nga maanḓa ngazwo ngauri kha tshikolo tshanga tsha tshivhasi vhathu vha tshi vhidziwa vha ya kha dzi provincial awards every time ubva zwo vha zwi normal, right? Mara zwa zwa vha zwi sathu itea before tshifhinga tshanga ndi uri ho vha sathu vha na ṅwana na muthihi we a vhidziwa a ya kha dzi national awards angei hune na vha ni tshi khou to na thoma u wana dzi congratulations na mini nga minister, vhaṅwe vhathu vha sathu ḓivha na dzi results na mini. So I think ndi huṅwe ha fhethu he vhathu vha kona u thoma u mbona hone hanefhaḽa. All in all, I think in terms of my results, lowest mark yo vha i 93%. Vakosea a tshi ḓo uri interview ri itisa hani zwi ya phanḓa no mudza mafhungo a so mara ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. So after performance yo ralo hu na zwithu zwinzhi zwe na wana, a ri nga ḓo ra dzumbela vhathu na goloi ye na i wana, mavharivhari ndi Toyota Etios, heiḽa goloi ni wana ni sina license. Nga hetsho tshifhinga a ni humbulula uri ndi ḓo renga goloi ndi tshi kha ḓi tou phasa tholafu, so obviously license na ni sina. Ha wana muthu ari u ḓo ni badetshela license dzi ngudo dzaṋu dzoṱhe dziḽani uri ni kone u wana heiḽa goloi ngori figo yone ni nga i wani ni sina license. I'm sure na ni khou ima vhathu vha tshi khou ṱoḓa madzina kha newspaper ine a ni khou nyagana na driving school. Dzo vhuya but I think na zwino kha ḓiwana vhathu vhane vha nḓivha sa houḽa wa goloi ngori ndi tshi vha top student zwe zwa vha popular ndi zwo mbo ḓi ri department yo mbo ḓi ri muthu ano khou dzhia number 1 kha province u khou wana goloi. Na ndo thoma u zwi founelwa ndi tshi khou vhudziwa nga vhathu ndi sa zwiḓivhi uri muthu u khou wana goloi nga vhathu vhe vha vha siho. Then nda ḓi thoma u tshuwa nyana ngori zwa ambiwa pfhi okay goloi ya hone ndi Toyota Etios. Vha right vha khou amba zwone nga tshifhinga tsha musi tshiḽa ndi tshi wina goloi license yo vha i siho. So zwavhuḓi no to dzhena ndo ndi sathu dzhena kha goloi kha side ya driver ho lo thoma ndo ndi tshi dzhena kha goloi kha passenger fhedzi kana zwavhuḓi nga maanḓa nga murahu nga maanḓa kha dzi baki ngani ngei kha dzi baki na kha maṱiraka ri khou ya dzi bolani mara a ḓivha na chance nyana tshiṅwe tshifhinga wa ḓi dzhena nga murahu. So zwo vha zwithu zwine nda ndi songo zwi lavhelela uri zwi ḓo itea nga u ralo, but ndo wana goloi. Zwe zwa ḓo ambiwa zwo vha zwo ri ni nga si wane okay ndo wana goloi right but ndo ndi sina license and roṱhe ri a zwi ḓivha zwo uri ni bve na goloi na musi ni tshi khou renga goloi ni tea u vha ni na license at the time, right? So goloi heiḽani a thi ngo ṱuwa nayo hayani on the same day yenda i wana ya vha tshi khou itiwa dzi awards, right? So immediately musi dzi awards dzi tshi fhela roya so khosi yanga vho mbo ḓa wono founela muṅwe mungana wavho na mukomana wanga ngori vhathu vha vha na dzi license uri ḓani dzhe goloi ngeno Pulukwane. So vha founela vhaḓa vha tshi swika vha swikela ngori vha i tshi khou bva Toyota vha tshi swika vha swikela Toyota hangeni. Vha tshi swika then ra vha ri tshi khou ri khou ṱoḓa u dzhia goloi na mini vha ri hai no goloi i bva nga madzina a mini a muṋe wa goloi a i bvi nga madzina a vhaṅwe vhathu. So ngori ndo ndi sina license. So then vha ri okay what is the way forward now? Vha ri no way forward ndi uri mini kha ndi yo ita license then ndo no ita license it's fine ḓo kona u vhuya nda ita mini nda collecta goloi yanga. And then i goloi guys zwino tonga nda vhona vho ngo tshimbila nga ro zama cheka zwinepe tonga na vhona ni khou reila huṅwe fhethu. So ndi mbuso ine na vhathu vha kha ḓi vhudzisa na ndamusi uri na iḽa goloi gai na a ḓivha na tshetshiḽa tshifhinga tsha musi zwo ralo ndo yo u ita license na mini ndi sathu i wana vhathu vha tshi khou ḓi vhudzisa uri na iḽa goloi gai, right? So so zwo iteaho ndi zwo uri okay ndo wana muthu we a mpha license nga mahala throughout, right? Abari we abadela license ndi ḓo vha ṱalutshedza uri zwo ngare ito rengiwa license ai ngo to rengiwa so ndo sa ḓo fence no license i rengiwa chapanda. Okay khabari ndi zwi vheso nga Venda tshavhuḓi ndo wana muthu we a mpha lesson
dza driving school na traka la uri ndiyo testiwa nga mahala. So throughout the whole process ndo badela hanefhaḽa ni tshi khou pfhi okay license thi ya badeliwa tshelede nyana ro badela hanefhaḽa na zwezwiḽa u badela dzi learners nyana no ḽa ḓi ri ha kukhokhu nako posani mini nyangwa na ko drink ti Venda le afisa so yeah ari afho ndo ḓi vhonelaho mara traka ova ompa right. So ngori ndo vha ndi very eager and excited uri goloi ndi one obviously nanga uri na pressure vhathu vha khou ri goloi ri i ṱoḓa goloi gai. So tshikolo tshi vala nga June ndo ya nda ita learners ndi tshi fhedza u ita learners nda thoma dzi driving sessions right. Ndo vha ndi sathu drive na luthihi tsho tshifhinga tshi dovha tshi vala futhi nga September nda dovha nda vhuyelela nda vha ndi tshi khou ita dzi learners not learners the driving lessons futhi then nga December nda dovha ngoralo nga December nda buka nda wana license yanga right uri ndiye ndi dzhie goloi sharp. So ndi tshi wana license yanga nga December. So tshe tsha itea tsho thoma ndo ndi na number phone dza vhathu vha gai vha Toyota Polokwane. So nda vha fonela I think ndi kha ḓi humbula around tshifhinga tshe nda vha fonela ngatsho ngori license tonga ndo i wana nga dzi around dzi 17 dza December right. Tonga tsha ḓa zwo ro vho ḓa avha na long weekend na mini. So ndo founa around dzi 20 right. So ndi tshi founa vha mbo ḓa vha tshi khou amba uri no muthu ane avha in charge of this whole thing u live in ndikorofanzo kuri olicha mushumo nanu ndila chori ndo achashuma fano avongori achashuma fano vori u live in right. So uri ho muthu vha muwane vha ḓo tea vha tshi khou muwana nga mini nga dzi 3 dza January ngono ko tevhela hune ndi mini Christmas vha zwi ḓivha ri khou tea nda sathu vhesa na dzi pulane dzo ndi khou ḓo ita mini nga Christmas mara obviously goloi nda khou ṱoḓa u ita uri mini ndi wane zwezwo right. So havhaḽa muthu nda apfhi avhaho so a thingo tsha kona u vha founela nda lindela dzi 3 dza lini 2015 right. So dzi 3 dza January 2015 nda vha ndi tshi khou founa zwino uri no ndi ola muthanga o wina goloi na mini zwino ndi ready license ndo no i wana na mini. Then ndi tshi vha founela havhaḽa vhathu vha tshi khou ri no that was a deal for the previous financial year ye ya fhela zwino nga 20 u tshi fhela 2014 na heiḽa deal yo vha i tshi khou fhela zwi amba uri yo lapsa vha nga si tsha kona u dovha vha i wana right. Zwibudzwa vha sa ita license kana zwine a zwi nga zwa kwamiwa a zwi ngo vhuya zwa ambiwa. So ndi sathu ita ho ḓi soko ambiwa upfhi mini ho soko ambiwa upfhi kha ita license a tshi wana license a vhuya ḓa dzhia goloi. Then ndi khou thoma u ḓi vhudzisa uri heaven hafu ndo ḓi founa na mahola ne license ndo i wana mahola. It's not like license ndo i wana zwino na mini right. But obviously ndi muṱuku na mini a thi khou ṱoḓa u dzhenelela kha mafhungo a dzi au resolve dzi issue. So zwo iteaho zwe zwa thusa ndi zwa uri musi ndi tshi wina goloi vhathu vha shango ḽa hashu ḽa Mukula khoro ya vhuṱavhatsindi navho they were very much involved. So vhoḓa vhaṅwe vha tshi ḓa fhaḽani nga tshiḽa tshifhinga nga 2014 ndi tshi khou i wina u tshi khou pfhi goloi a thingo i wana u khou ṱalutshedzwa tshiṱori tshetsho tsho pfhi ndi khou tea u wana license ho vhona vhaṅwe vhanane vha dzi swile na mini zwo uri goloi kha ro i dzhia zwino ngori ho muthu vha nga mufura na khune u ya furiwa kha goloi tshiṅwe tshifhinga goloi dzi a ṱuwa dzi a ngalangala. So havhaḽa vhathu mara ngori yo vha i khoro ho vhona vha no khou phusha kha side ḽo ri no kha ri lindele then ri tshi lindela ri ḓo kona u wana zwo ri mini vha ḓo fhedza vha tshi khou mufha ha itea mini kha wane license then ri ḓo kona u ya murahu right. Then ngori vha tshi khou amba hetsho tshiṱori nṋe nda humela kha iḽa khoro ya vhuṱavhatsindi nda vha vhudza uri no nṋe license ndo i wana mara ndi tshi vha founela havhaḽa vhathu vha ri mini vha ri goloi i nga si tsha kona u wanala. Ndi hanefho hune vhanna vha shango ḽa Mukula vha ima nga milenzhe vha ri mafhefo nga vhanna hafhanoni ri khou takuwa ra ya Bulugwane ṅwana u khou tea u wana goloi right.
vho thoma ita dzi conversation na vha Department of Education na vha Toyota vha thoma vha na mitangano na mini, right? So vha tshi ita mitangano na mini, I think January zwithu zwa zwi khou ḓi delaywa na mini, January ya fhira nṋe nda vhuya nda humela tshikoloni nda vhuya ngeno vets, I think over hu February, right? Then zwo itea kha la mitangano, even Department of Education I think will lose that fight against mini Toyota nga nṱhani uri athi ḓivhi zori why, mara Toyota thi ndi yone yavha yo sponsora goloi, right? Mara khoro ya vhuṱavhatsindi ndi ya mukula yavha yo khou ri riṋe ri khou imedzana na vhewe vha Department of Education, goloi khou tea u wanala, right? To a point ye Department of Education ya Limpopo ya mbo ḓi ri okay, zwine ra ḓo ita zwone ndi zwori ri khou tou renga that very same car, then ra mufha uri ri vhe ro ita mini, ri vhe ro fulfill promise ye ita mini ya ra vha ro ita, ngori ndi promise ye ya vha yo itiwa tshitshavhani ende vhathu vha tshi khou zwi vhona, right? Then obviously at the time ndi university, and namusi ndi tshi wana goloi ndo vha ndi sa tu vhesa na puḽane dzo uri ndi yo tshone tshifhinga tshone ndi ḓo ḽa vhana zwino kana kana zwino ndi ḓo so zwavhuḓi ndi ḓo vha ṱalutshedza ndi ḓo isa sa phanḓa. So nda ndi sa tu vhesa na puḽane dzo uri ndi ḓo i wana nda tshimbila nda ita mini, right? Ngori namusi ndi tshi wana ndi tshi khou wana license, in my mind puḽane yanga yo vha yori ndi khou tea u i rengisa, right? Ndo sedza one in terms of finances, ngori goloi yo ḓa ndi zwone mara ndi khou tea u i maintaina, hu na dzi petrolo, hu na dzi insurance na tollgate dza Venda dzo ḓura, na zwithu zwinzhi zwine zwiṅwe ra zwi ḓi mathaela ya phamuwa mini ngoralo, right? Futhi nda dovha hafhu nda sedza na family ine nda khou bva khayo uri no a thi khou tou bva kha family ine background ya hone i sharp, hune na tshelede iḽa nda i wana hu nga ḓivha na zwiṅwe zwithu zwine zwa nga nthusa nṋe zwa dovha zwa thusa na vhaṅwe vhathu, right? So plan yanga all along was that musi goloi ndi tshi wana ndi khou ita mini, ndi khou i rengisa, right? So then vha mfounela uri okay khezwi zwine vha khou amba zwone ndi zwo uri mini vha khou ḓo tou i renga country, nṋe nda mbo ḓi ri no it's better vha tshi ita mini, vha tshi tou mpha iniḽa tshelede ine vha khou ita mini, vha khou i renga goloi ngayo, right? Vho dzula henefho kha heneyo khoḽa havhaḽa vhana vha mukula mbo ḓi ri tshelede kha i transferiwe zwino vha khou vhudza department hezwo nga heneḽo ḓuvha ndi kha ḓi zwi humbula ndi side ya OLS nga ngei hetsho tshifhinga ndi khou amba ngayo phone. So vha mbo ḓi ita nthu, vha mbo ḓi tou i transfer kha account yanga heḽa tshelede ya mbo ḓi dzhena, so guma ngo to ralo. So zwo iteaho ndi zwori a tho ngo kona u wana goloi as in the car itself, mara ndo fhedza ndo wana the value ya heḽa goloi ye nda ndo promisiwa yone. Ndi mafhungo avhuḓi. And then dziṅwe dzi awadiwa nḓani na dzi goloi dzine ni nga nana nadzo tshikoloni, u tou amba tshivhalo nani na dzi a swika ngani? Dzi awadi dza dzo ḓala ngori dzi laptop I think tsha ḓa zwori about 3 maybe dze nda dzi wana, ho vha na dzi tablets nadzo, even na phone tsha ḓa nazo ndi nda songo fhiwa iPhone, ndo fhiwa Samsung, tanga ndi Samsung mini, ndo fhiwa J5, tanga ndi Samsung J5. Ndo mbo ḓi namba nda shumisa yone ngori nga hetsho tshifhinga nda khou shumisa zwezwi founu sa ḓivhalekani, so nda mbo ḓi namba nda shumisa yone, tonga vho mpha na dzi printera ho vhona zwithu zwinzhi mani, ndo vula internet cafe ni si vhone mbono, hayi vha mpha zwithu zwinzhi, even zwiṅwe ne ando zwi wana futhi zwono expire. Ndo wana na kuṅwe ku voucher kuri ndi khou tea u ita massage huṅwe Polokwane yo expire ndi vhona ndo expire vha vhuna nga murahu, ndi nga ndo vha kha 3rd year ndi khou cheka ndi vhona uri ho muna khou pfhi khaḓi a wane full body massage, ndi and then vets na the vets nani khou study mini vets? So vets ndo ḓa nda ita chemical engineering. Okay. Yeah. And then hu na zwithu zwinzhi hafho nini ri tshi ni setsha ubva zwithu zwinzhi nga maanḓa, zwithu zwi no fana na vho fini
Bono Foundation, Yeah. Today's to do in the Bugiamu, Yeah. and then Havana Ink Meta, WBS Toastmasters. Negato summarize all those news. I mean, Richito Security to the internet to buy this. Okay. So, so zvoita yawo ndizvori so ndichida university, right? Yeah. Ndo vana mashudu uri ndo wana vathu va mentor or coacha nga nḓila yavhuḓi ye ndo fhedzisela hu na maipfi e ndavha nao ane based on that nda ḓivha zwori musi muthu a tshi bva university ha ngo tea u tou bva na mini na degree fhedzi mara u tea u bva na zwiṅwe zwithu, right? So nga tshikhuwa I framed those words to say to leave university without a degree is awful. To leave university with only a degree is okay, but to leave university with a degree, a set of leadership and leadership skills and a great network is awesome, right? Ndi quote yenda iroha ndika ngavo 2016 yan game. So ndo vana na uri ndi develop what I would call a parallel curriculum, right? Yeah. Way in musi ndi tshiko ndi busy na ula course nga hafha noni kha side, right? U tea u vha na zwiṅwe zwithu zwine nda tea u vha ndi khou zwi ita uri ndi ḓi develop nṋe muṋe uri ndi fhedze ndi ḓi wane ndi mini ndi muthu wa khwine, right? Yeah. So WBS Toastmasters ndi tshiṅwe tsha hezwo zwithu. Ndi First Business School Toastmasters Club. Ine Toastmasters i tovha organization ya international yo foundwa ubva ngei America ine i vha i khou thusa vhathu kha mafhungo a public speaking and leadership. So ndi iṅwe aspect ye nda pfha uri okay ndi khou tea uri ndi ḓi khwinifhadze khayo, ndi ngazwo ndo joina WBS Toastmasters club. Ndi tshi joina then ndo ḓivha involved even na kha leadership ya hone and fhedzisela ndo vha president ya First Business School Toastmasters Club for 2 terms, right? Vho amba tshifhio tshiṅwe? Ink Matter. So Ink Matter founder ya hone ndi muimeli Mutangwa, right? O ithoma tshi publisher wadzikarati o ithoma tshi publisher bugu yawe no pfi Before Varsity, right? And then musi nṋe ndi tshi khou publisher bugu yanga yo thoma Today's to Do, then nda shumisana naye uri ndi publish la book. Then from that time then ambo ḓivha a tshi khou recruiter uri no join me uri re pushe hey project ya u publisher dzi book. And then since then ra thoma u publishela vhaṅwe vhathu dzi bugu no vha thusa u dzi rengisa. So that's Ink Matter. Bono Foundation. So Bono Foundation ndonga ndo amba ngayo nyana. So Bono Foundation ndi educational NGO ine yo thomiwa nga ṅwaha wa 2015. Yo thomiwa huna muhumbulo wa uri mini wa uri ri thuse vhana vhane vha khou balelwa u wana inspiration, vha khou balelwa u wana information, vha khou balelwa u wana khamusi dzi resources dzo uri vha nga kona u performa nga nḓila ya sharp, right? And futhi ri tshi khou sedza uri hune ra bva hone Venda zwikolo zwinzhi quality is not as what we would like it to be, right? Yeah, true. Na zwine zwa vha na quality, let's say ri nga wana uri huna zwikolo zwino tonga vho Tshivhase, Mbilu, Ithengwe zwine na wana uri most of the times zwi khou performa. Ni wana uri hu na zwikolo zwinzhi zwine a si hezwo zwine zwa vha kha on the limelight. And tshiṅwe tshithu tshine vha nga tshi vhona ndi tshi uri kanzhisa vha nga pfa vhathu vha tshi ri Limpopo i performa zwavhuḓi badi kha dzi results, mara vha zwi cheka most of the times Limpopo i vha i number 8 kana i number 9 musi zwi tshi khou ḓa kha performance, right? Mara zwi vha zwi sa khou kona u vhonala ngori khamusi hu na zwikolo zwine zwo phusha zwa vha nṱha and then zwa vha na vhana vha no khou ya kha dzi nationals, zwa vha na vhana vhane vha khou wana dzi 100% vha khou wana scholarships ngoralo. So rina ra sedza uri mini ri nga thusa hani na zwiṅwe zwikolo uri zwi ḓi wane uri in terms of performance zwi nga swika kha level ino tonga ngo to ralo, right? Na vhana vha hone in terms of uri vha ḓivhe nga dzi career dzo fhambanaho naho vha exposed ngori ni a wana uri na tshikolo tshine a u thuvha na muthu ane ono ya Vets University kana UCT. So a vha na
point of reference ya uri arali ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi yo ita mechatronics engineering ezwo zwithu ndi nga zwi itisa hani. So ro thoma Bono Foundation ro sedza hezwo zwithu and ro no thusa vhathu vho vhalaho nga maanḓa. Ro no partnera na zwikolo zwino fhirisa 10. Ro no thusana na vhana vha no fhirisa 10,000. Ro no mentora vhana vha no fhirisa 1,000. Dzi career guidance dzashu I don't think I can really count ro no thusa vhana vhangana. Ndi mafhungo avhuḓe nga maanḓa for muthu ane u khou bva hayani and then ono vha ngeno a dovha humbula vhana vha hayani uri zwe nṋe nda zwi kona navho vha nga zwi ita. So hu na trust ine ya pfi Cyril Ramaphosa Education Trust ine at some point ini ṱanganisa na president wa Ramaphosa. Ewe ni feeling yone hela vhege na soko vhuya na fareya. Ira ri khou vhona u tama na first citizen nyana u soko ḓa dzi khoutu ri tshi vuwa ri khou vusiwa nga dzi khoutu ri mini u vha kha room nthihi na president mini ḓo ni wanela zwone ḓo sendeleni muṅwe. Yeah, so how was it to ṱangana na president like first citizen ya fhethu hune na dzula hone? Well ndi nga ri zwo vha hezwiḽa zwe na zwi vhona kha musi kha dzi WhatsApp ho lovhile wo si lo thoma ndi khou dovha futhi wo si lo thoma ndi khou ṱangana navho right. So president ndo ṱangana navho through Cyril Ramaphosa Educational Trust yo nthusa nga funding ngori Cyril Ramaphosa Educational Trust iya thusa kha mafhungo a u funda vhana musi vha tshi khou ita dzi qualifications dzavho. So ndo ndi tshi khou ya kha masters ndavha ndi tshi khou ṱoḓa funding ndo ndi sathu approviwa nga NRF. Then vha vhudza uri no ndi khou ṱoḓa uri ndi ite masters so nda ndi tshi khou humbela thuso ya funding. And then va thoma umfunda and then musi vho thoma umfunda then naho ndavha involved ngori nda ndi tshi thusa kha mafhungo a even a mentorship vha tshi vha na dzi camp ndi tshi vha thusa u facilitator dzi training dzo fhambanaho vha tshi dzi ita ndi tshi thusa. So that's how I got involved na Cyril Ramaphosa Foundation lune at this point ndo fhedza zwa zwino ndi deputy president ya Cyril Ramaphosa Educational Trust Alumni Advisory Board. Not president not ya shango koreka msina nini kwa yako pangiwa na pale not ya. Okay, and then so feeling ya utangana na president obviously it's a good honor right. Uri ri tangane na vhurangaphanḓa ha shango ri tangane na vhathu vhane vha kha leadership ngoto ralo. I think zwi dovha hafhu zwa vha ngori nṋe ndi dovha hafhu nda vha ṅwana wa mudzimu right. Dovha nda vhona uri ndi tshilidzi tsha mudzimu right. Ndi tshilidzi tsha mudzimu uri ni kone u ḓiwana ni fhethu so zwa dovha hafhu zwa vha zwi tshi khou nifha na confidence yori ni nga si ofhe tshithu ngori arali ni tshi nga kona u vha kha room nthihi na mupresidente then ahuna room ine na nga dzhena khayo nda pfha ungari hafha fhethu a thi belong kana a thi ngo tea u vha ndi hone ngori ndi a kona u dzula kha room nthihi na president. So zwi a kona u nifha na heneyo confidence. Okay, and then ri khou mena kha bugudzano no sela copy ngana dzoṱhe dzo ṱangana. So athina nomboro ya specific right uri ndi vhugai but today is to do more than 1,000 copies, probably around 1.5 right. Today hey abari shezo yeah. And then today is to excel. Na atina zinombor but today is to excel are to reach 1,000 copies. So yeah. Jambo ringa ri ko expect today is to laugh. Ri ko to vhala ri ko so se. Ubaka page Thomas kama gumoni ri lavhelele nayo. Yo nenga da mara zwa zwino athi busy na unwala anything. So mara ndi soko vhona uri hedzi bugu dzine ndavha nadzo ndi mathomo right. Asi magumu u kha ḓivha na bugu nje dzine nda ḓo dzi ṅwala
right yeah ngori so ideally musi ndi tshi thoma u ṅwala right u bva hanefho ndo pfha uri arali u tshi khou tou pfhi zwoṱhe zwi zwanḓani zwanga ndo ndi tshi nga vha ndi tshi khou ṅwala every 2 years right mara obviously hu ḓivha na zwiṅwe zwithu zwine ra vha involved khazwo zwine okay tshiṅwe tshifhinga a ni khou kona u wana tshifhinga mara futhi u ṅwala a si mafhungo soko ri ni khou ṅwala because you want to right mara hu tea u vha hu na zwithu zwine zwa khou tea u ṅwaliwa zwine ra khou zwi ḓisa vhathuni zwi ḓi tou nga nayo vhathu vha no khou bvisa mizika na mini nga sokou bvisa ngori tshiṅwe tshifhinga ndo wana uri ngo bvisa flopo nga nṱhani uri ni khou lwela uri ni sokou bvisa right so yeah and then dzoṱhe dzi ṅwalwa nga ini musi bugu athina ghostwriter ahuna ghostwriter and then unfortunately to ḓiwana ndo renga bugu ya Today's to Excel zwine zwa amba thi tu ivhala Today's to Do ndi bugu ine no ita nthu no i ṅwala nga handwriting yaṋu ni muṋe like maprinthele haḽani like zwo itisa nkho zwine ra ḓo uri bugu ri tshi yaḓa zwo ḓo shuma Arial Times New Roman kana dzi font dzo ḓoweleaho but then hafhaḽa no shuma Ntsundeni font and then why no shumisa hezwo kharali handwriting yaṋu yayo ipha na ḓo zwi ita zwezwo futhi athi khou ri na kamara munna a songo shavha khoḓa tsha muṅwe munna athi avha khou amba ndo naka vha khou amba handwriting zwino a songo shavha amba uri handwriting yo naka ndi yavhuḓi yone ndi yavhuḓi ngazwo ndo kona u vhala bugu nda i fhedza yone ndi yavhuḓi so idea ya handwriting right ndi idea ya Inkmat as a publisher right so handwriting re believe khori mini handwriting itonga fingerprint it's your identity a huna muṅwe muthu na muthihi shangoni ḽoṱhe ane a ṅwala u fana na vhone just as hu sina muthu ane a ṅwala ane a ita mini a vha na fingerprints no fana na dza vhone right so musi ri tshi publisher ri khou publisher nga zwezwo kha musi khou pfi Arial or Calibri what ri khou assume uri muthu muṅwe na muṅwe u ṅwala nga nḓila nthihi right so Inkmat i khou zama u khwaṱhisedza point ya uri mini musi ni tshi khou ṅwala bugu ni khou pfa voice ya Ntsundeni right kha zwiṱori zwine a khou amba zwone and na heiḽa handwriting ndi reminder ya uri mini ya uri hei bugu ndi ya Ntsundeni a si mafhungo ane a sokou vha mafhungo a general a re hone shangoni mara ndi zwiṱori zwi no khou ṅwaliwa nga Ntsundeni ndi mihumbulo i no khou bva kha Ntsundeni and hezwo zwi vha zwi khou amba nga identity so ndi something zwine I mean vhathu vho itaho a zwi ṱoḓi no ri ni vha no ita computer science but vhathu vho itaho vha zwi ḓo na musi ni tshi publisha dzi bugu thi ani publish kha Word so huna dzi huna dzi software dza hone so ndi zwithu zwine zwi possible arali vha khou zwi ṱoḓa kha vha ḓe kha Inkmat ri ḓo I the promote ti vhona vha fano ri ḓa kha Inkmat ra ṅwala nga handwriting yashu and then ri tshi kha ḓivha kha na margina zwino kha bugu ya Today's to Do and then I feel like chapter ya thoma ine ime khou amba nga the best time to plant a tree zwine I feel like wo vheya zwavhuḓi u ya nga nṋe ngori ndi yone tshi tsha kona u nkunga uri ndi kona u pfha uri ngei phanḓa u khomba nga mini if mathomoni hu tshi khou amba zwithu zwa songo hezwo zwithu zwi vha zwi tshi vhilelani nahone dzhena nga ngomu buguni so hafhaḽani vha khou tou amba upfhi vhunzhi hashu sa vhathu ri vha ri khou nyaga ri anḓana no thoma tshithu musi ri tshi khou nyaga u tshi shumisa arali ndo rali so ndi nga ḓi sokou uri ndi khou nyaga uri rani ndi wane tshelede nyana ra ndi dume ra ndi ite mini so ṱavhanya ndi khou ṋamela thoma podcast zwino and then a vhona uri mini ndi khou nyaga u phasa also tshikoloni matshelo ndi khou ṅwana test kana exam so ndi khou ṱavhanya nda vhala ṋamusi ri matshelo ndi tent and then havha vhathu vhane they always studying like a vha lindeli u tshi pfi test key kana mini so I feel like hevhiḽa zwine zwa kona u nkunga kha heiḽa bugu uri ndi kone u ḓiwana ndi tshi khou i vhala yoṱhe nda i fhedza so why no vha na tshiṱori tsha so tshine na pfha uri tshi nga kona u sela to muthu ane u ḓo fhedza u vhala bugu yoṱhe like ndi vhathu vhanzhi vhane vha khou nyaga u thoma zwithu mara they always believe uri nga dzi 1 dza January ndi ḓo ṅwala uri my new year resolutions that's so and then nga March ndo na muthu a tshi khou ḽa kota mara o vha amba zwa inactive a thi khou nga ini so Today's to Do ndi tshi ṅwala yoṱhe right yo bva kha heneyo idea ya uri vhathu vha ya vheya a certain period in time uri ha itea h then ndi ḓo kona u ita h right
sa tsumbo khamusi arali nda amba nga u ṅwala bugu na muthu ane a pfha ungari okay arali nda graduate then ndi nga kona u ṅwala bugu mara you don't necessarily have to graduate to write a book, right? Nga pfha uri okay nda vhuya nda vha na tshiṱori tshikene ndi tea u thoma podcast mara wait no, you don't necessarily need that, right? Ngauri musi tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshavhuḓi a tshi vhi tshavhuḓi nga ḓuvha ḽo thoma, right? Tshi dzhia tshifhinga musi tshi khou itiwa uri tshi vhuye tshi swike hune tsha ita mini tsha vha tshavhuḓi. So ari ṱavhi muri ṋamusi ra vha ri khou ṱoḓa uri ri wane mitshelo ya hone ṋamusi and ndi soko vhona ungari ndi zwithu zwine lushaka lwa ṋamusi nga maanḓa vhaswa vha na muhumbulo wa so tonga i vhidziwa upfhi ndi microwave generation kana so u ṱoḓa upfhi zwo soko dudedziwa zwezwo zwe nambe zwi vhe zwo ita mara zwithu uri zwi ite zwi vhe zwavhuḓi zwi dzhia tshifhinga and uri ri kone u ḓiwana ri khou ita zwithu zwine zwa khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi ri tea u kona u konḓelela itsho tshifhinga ri songo pfha ri tshi vhilela ngauri zwithu zwi khou lenga, right? Ndi ngazwo na musi vha tshi khou uri vha khou vhathu vhanzhi kha musi vha khou ḓo pfhuma na mini mara ndi nga wana uri hapfhi tshikolo ndo pfha uri nda ya nda dzhena kha musi 4 years mara kana nda dovha nda feila ya engedzea kana nda ya nda ita vhudokotela pfhi 7 years kana 6 nda dovha nda feila ya engedzea ndi khwine kha musi ndi tshi to gidima nda zama forex kana betway ndi sa khou ri ndi sa khou ri forex kana betway mini right? Mara ndi tshi khou ri mini ndi tshi khou ri zwithu zwine zwa vha zwavhuḓi zwi dzhia tshifhinga uri ri zwi fhaṱe and musi tshithu tsho fhaṱiwa zwo dzhia tshifhinga ndi hone tshi tshi kona u vha sustainable ri a kona u tshi shumisa even for tshifhinga tshilapfu na vhathu vhane ni nga vha ni kha business again ani thomi nga business ṋamusi na mbo ḓivha ni khou thoma u ita a profit ni nga ḓi zwi ita maybe you are like mara most of the dziphilisi dzedzi no ni ati tu na thoma rengisa philisi dzo no gaiwa number at the same time ati asibindu ḽine vhone nda ḓivha ngaḽo vhone kha musi vha ḽi ḓivha ndi khou tou amba hu na vhathu vhane vha thoma business ṋamusi profit ya nḓo ndi nga madekwana ndi ro gaya philisi fhedzi mara are bvanda nṋe mara ndi khou amba nga ndi khou amba nga business dzine dzi mulayoni na zwithu zwone zwi khou tshimbila nga nḓila yone, right? Uri business i ḓi wane i tshi khou vha profitable zwi dzhia tshifhinga uri muthu kha musi sa artist a ḓi wane a tshi khou aluwa a swika hune a vha famous nga nnḓani o tou vha famous mara a vha na impact khulwane zwi dzhia tshifhinga, right? One of my favorite artists ndi Makhadzi, right? Wa kona u imba kana ngori ndi Muvenda? Not ngori ndi Muvenda, right? Wa kona u imba in my opinion, right? But maybe I'm biased mara also she's a good performer na mini dzimbo dzawe Makhadzi kha nṋe ndi favorite artist. Hela album yo ri kokova for me it's goated. Cannot be undone. Mara Makhadzi ndo mutakalela ngauri ndo thoma u vhona journey yawe, right? O vha tshi dzhena tshikolo Mukula integrated, right? Ine ḓivha vhathu duma musi ndo so athi muḓivhi personally na nṋe a nḓivhi na tshi to mbona tshiṱaraka o vha a tshi ita mini hune nda dzula hone Mukula huna kuṅwe ku complex nyana, right? Hune huna Shoprite you save na mavhengele nyana hanefha, right? So o vha a tshi bva tshikoloni a ḓa performer a khou performa na wana uri nṋe kha musi ndi yo renga vhurotho nda fhira na renga vhurotho ndi soko vhuya na sedza ngono zwi vhona tshiṅwe tshifhinga kha musi mara na wana uri o kuvhanganelwa nga vhathu so a sina ndavha uri ho ima vho nnyi kana mini na ya na ima na wana uri u khou performa, right? She's giving her best, she's doing her all zwezwiḽa zwine na vhona khou zwi ita staging o vha a sina ndavha so she was starting small, right? And that kind of attitude we are and hezwiḽa zwithu o zwi ita tshifhinga tshilapfu a tshi khou performa fhethu a so a khou performa fhethu a so u vhuya u swikelela mini a tshi kona u aluwa a gonya, right? A tshi gonya a tshi vho wana u ḓivhalea nga national ndi ngori ono builder u bva mathomoni ha ngo sokou gonya nga ḓuvha ḽithihi, right? So ndi zwa ndeme uri vhathu ri songo lavhelela uri ri fhaṱe nga ḓuvha ḽithihi tshithu tshi mbo ḓi namba tsha ima zwezwo. Okay, and then
huna dzi characters dzine na dzi shumisa bad killer book wala ndi vhathu vha vhukuma like vhothato vha khou nyaga vha dzi blessa na mini ndi lone lo nkwamesa nga maanḓa uri na muthu anga lo tendo ṅwalwa dzina ḽa vhukumana a vha tshi khou amba upfi u ḓi ita blessa Bramfontein. Well huna so kha buguthi huna combination huna vhathu vhane ndo shumisa madzina avho a vhukuma right havha na vhathu vhane a tingo shumisa ndi khamusi nda zwo ri ndi Kingsley right mara ndo Robert right so huna zwi tshi khou bva khori tshiṱori tshi khou zama u ita mini na uri impact nga vha ifhio arali hoyo muthu a pfha uri o ambiwa khamusi ḽiṅwe ḓuvha o ambiwa nga nḓila ine nga ḓo takalela o ambiwa ngayo right so ndi combination. Okay, and then huna a chapter called how many balls do you have? Kodo vhala yene topic what mo dusri uyu kunya kutomamba nga mini and then the moment you should deep into it you get to understand rokama mini zwine it's so interesting also because ukambwa nga uri ni rali ni muthu nga ḓivha na talent nji azongo khakhea mara the way you execute them sa muthu muthihi na ini zwifhinga zwi nga affecta results dza zwoṱhe so it's more like nne ndo rali so ndi khou ḓirani na podcast yo rali ri na dzi brand dza dza zwiambaro and then kha ḓi gudiwa tshikoloni and then also nga ḓivha na zwiṅwe zwine kha ḓi ita so nani khou amba uri kha situation dza so it's always best uri muthu kha focus kha tshithu tshithihi at least zwivhili a zwi perfect and then move to the next but then hezwi zwoṱhe ri tshi khou zwi amba so ini nga tshifhinga ni khou amba ni khou ṅwala ni khou shuma zwithu zwoṱhe zwa so zwo rali so izwi zwithu zwi balansisa nini muṋe wazwo if ni khou dovha uri vhudza kha bugu uri rine ri songo zwi ita. So okay I think ndi chapter ine yavha interesting right and ni tshi khou I amba so or how many balls do you have zwinga zwi contradictory na zwine khamusi nṋe ndavha ndi tshi khou ita zwone right mara muhumbuloni wanga a zwi contradictory right ndi ḓo zwi ṱalutshedza nga heyi nḓila right so sa muthu tsha u thoma ri tea u pfesesa zwo ri ri na potentially ri na dzi talent dzo yaho nga u fhambanana right and futhi ri na dzi interest dzo yaho nga u fhambanana right so ni muthu most likely ani na talent nthihi and most likely ani to be sa interested kha tshithu tshithihi fhedzi right arali ni khou ḓo ita tshelede futhi most likely ani khou ṱoḓa ita tshelede nga nḓila nthihi ni khou ḓo ita tshelede nga nḓila dzo itaho mini dzo fhambananaho right zwine at the end of the day zwi amba uri ni ḓo fhedzisela ni tshi khou ita mini ni tshi khou tea u ḓiwana ni khou ita mini zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambanana right mara tshine nda vhona uri ndi tsha ndeme ndi tsha uri musi ni khou ita ezwo zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambanana ni khou zwi ita nga tshifhingaḓe right so huna tshifhinga tshine you need to log in na focusa on a certain thing so sa tsumbo nne ndi ḓo humela kha tshifhinga tsha musi ndi student right so zwe nda vhona uri zwo ntshumela musi ndi student ndi uri ndo vha ndi tshi shumisa na zwifhinga zwa musi tshikolo tsho vala right so tshikolo tsho vala for example ndi busy ndi khou ṅwala bugu ndi busy ndi khou ṅwala speech right vhaṅwe vha vhidzheloni vhaṅwe nṋe ti ḓivha uri vha gai mara ndi busy ndi khou ṅwala dzi bugu ndi busy ndi khou ṅwala speech ngoralo right then ndo no ṅwala hezwo zwithu zwi amba uri tshikolo tshi tshi vula ndi khou focusa kha tshikolo right mara khamusi ndi na awara nthihi ine nda zwi ḓa zwori a thi khou tea u ṅwala speech ndi khou sokou ya nda amba nda huma right ndi na bugu ndi khou sokou rengisa ngori yo no ṅwaliwa kana hu khou itiwa mini right so dzi action dzo itiwa fhethu ho fhambananaho hune tsho vala tshikolo sa tsumbo zwi amba uri tshikolo it was a low priority zwi amba uri nda ndi sa khou focusisa khatsho mara zwino tsho vula ndi khou focusisa khatsho right so that's one thing right tshiṅwe tshine tsha vha tsha ndeme ndi tsho ri mini ndi tsho ri tshikolo ndi tsha ndeme tshikolo ndi tsha ndeme right in my opinion and ndi soko pfesesa ungari musi tshikolo nga maanḓesa ende tshikolo ni tshi khou tshi dzhena ni khou ita zwithu zwa ndeme kha tshikolo ni tshi khou guda no ḓifunga zwi a dovha hafhu zwa vula na mini na dzi opportunities dzo yaho nga u fhambanana because zwi ambiswa ngani right ndi soko vhona ungari tshikolo tsho nthusa na uri pace yanga khamusi yo uri ndi ṅwale bugu nga nṱhani uri tshikoloni ndo ando pusha to a certain level
zwi amba uri na uri concept ndi kone u i ṱanganyisa ngo ṱavhanya ndi ṅwale bugu zwo ita mini zwi vha zwo no leluwa nyana uri khamusi ndi ye ndi dzudzanye speech na mini zwi vha zwo no leluwa nyana nga nṱhani uri mini kha hetshiḽa tshithu tshe nda tshi ita ndo ita mini ndo ḓifunga right ndi tsha vhuvhili. Tsha vhuraru ndi tsha uri you must remember uri tshikili a si tshithu tshine na vha ni tshi khou tshi loser, ndi tshithu tshine you build on, right? So zwi amba uri ndi nga zwi ambisa hani, so ni tshi khou thoma, let's say ni khou thoma hu tshikolo, right, university, ṅwaha wa u thoma kha nṋe tsha ndemesa uvha uri kha ndi phase and ndi ḓivhe uri university u phasisiwa hani, right? Zwi dzhia tshifhinga tshilapfu uri ni wane hezwo zwithu, but once you get the formula ni zwa okay tshikoloni ndi zwa uri ndi phasisa so, right? Then nari okay ndi khou add public speaking, right? Then nda focus kha public speaking uri what are the fundamentals of public speaking. Ndi khou vhona zwipichi zwo yaho ngo fhambanana, ndi khou tshimbila ndi tshi amba fhethu ho yaho ngo fhambanana, ndi khou vhona vhaṅwe vhambi vho yaho ngo fhambanana, right? I'm investing, right? Once that is logged in, I have the fundamentals, not uri I'm complete, but now ndi tshi ya phanḓa atiko yo invest at the same time, ndi a kona u add something else, ndari okay u amba zwa zwino I just take a speech I can go, then tshine nda khou ḓo ita tshone zwa zwino ndi mindi book ngo ralo. So ni a kona u zwi stage zwo vha zwi tshi khou tou engedzea, zwi tshi khou engedzea, mara ni nga si ri let's say ani koni na tshithu na tshithihi na mbo soko ri ndi khou dzhenelela tennis, ndi khou thoma u repa, ndi khou thoma u ita mini zwoṱhe khazwo, ni tshi khou ita mini ni tshi kha ḓi tou vha ṅwana, ni kha ḓi tou vha lutshetshe, right? So ani koni u vha lutshetshe kha zwithu zwoṱhe. So na musi na zwi isa kha business, right? I would think arali ni tshi khou ḓo thoma business a zwi ngo khakhea uri ni vhe na business dza 10, right? But nari ndi khou thoma business dza 10 a zwi make sense, right? Mara arali na thoma business nthihi na pfha uri okay hei business i vho kona u ḓitshimbidza nga yone ine, ni a kona u dzhia iṅwe. Okay. Hey, no amba zwavhuḓi nga maanḓa, and then feels like muthu ane a thu nyaga u vhala bugu bva tshi ra thoma hai u tou vha na dzi thaidzo dza wene muṋe. And then una chapter nyi nda ndi khou nifha dzone, nda ni vhudza uri khou ita mini, then na nṱalutshedza, and then I feel like maybe nda tou nifha chapters na tou mbudza uri njeni ni vhe khou tou amba nga mini as quickly as you can. Like una chapter ya femin I must do for all dreamers, for all dreams, can all dreamers, all dreamers. There's that chapter also ibe khou tou amba nga mini, ndi ngone vhudza kha muthu na nga bugu na initi. Ndo gumbo ivhala kale, but I must do for all dreamers iba tshi khou tou amba uri it's better to front load, right? And the concept is this one: the more you do before you have to do, the less you do when you have to do. And that was something zwa ndazwipfa kerekeni, and I took it ndazwishumisa kha dzi studies dzanga uri hu sathu pfhi zwa zwino ri khou tea u thoma u vhala, na vha no no vhala, when you get to the time yuri now you have to study, you are less stressed ngauri no ita mini, no pusha, no vha phanḓa, ngono zwi vhona. So heyo chapter ibe khou tou amba nga zwezwo. Okay, and then there's an interesting chapter ine nda kufunga kha 2 days to do the fhedzisela ngayo ya dating a film, like don't isa kha Venda zwavhuḓi, ni songo ṱalutshedza to amba hezwi ane zwi nda amba dating a film na bvisa kha Venda. Hey, film nga Venda ndi mini na kana zwe ine na nikombula ni tshi khou zwi ṅwala uri dating a film, obviously ni ngombula nga English ti no sombula nga Tshivenda, then na kona uri ndi vhumbula nga English. Okay, ra zwe ne ndi tshi vhalela nthu zwe nda humbula ke dating a film ndi u pfanana kana u seisana na muthu ane ndi muthu wavhuḓi nga maanḓa, so ndi zwone zvezwo zwa zwitoni ano. Ndi zwezwo zwine zwa vha zwi zwone muhumbuloni wanga. Okay, so this is just a phrase nyana kana kuline kuṱukuṱuku kha chapter khulu yoṱhe, but then ndi yone ine ya kona ni kunga sa muthu uri u khou amba nga dating film, so ndi nyaga u vhala zwino, and then ha ambiwa zwithu zwinzhi nga maanḓa hu sa khou tou kwama about dating, and then at the end sa kona ḓa zwa kwamiwa. So would you say uri inoni nthu yo tou shumiswa so sa catch phrase uri vhathu kha ḓi vha mbale, because obviously zwi zwa zwi khou ambiwa before like other chapters ha zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. So maybe ni nga tou ita nthu, ni nga tou fha kusamari nyana uri
kha date ne film yako ita mini until ni fiana for ni the name or date ne film. Yeah, so again ndi thoma ngo zwiamba so right. So sa vhaṅwali huna uri ni khou ṱoḓa u kunga vhathu right, uri vha ḓivhe uri chapter i khou amba nga ha mini na uri vha kone u ḓa vha vhale right. And so chapter dzoṱhe dzo musi ndi tshi thoma u dzi ṅwala right, ndo thoma u dzi ṅwala dzina dzi title dzo fhambanaho and then nda kona u dzula nda dzi tshintsha. That's why for example huna chapter ino khou amba uri mini, ino khou amba uri how many balls do you have right. Ni tshi vhala ni nga ḓi humbula something else right. Ini ni tshi vhala no humbula mini ni khou humbulela rine ini tshi vhala no humbula ni khou ḓo no zwezwo zwine na khou humbula zwone ndi zwine na khou humbula zwone ini ni khou humbula mini zwezwo zwine na khou humbula zwone ndi vha ni khou humbula zwone right. Okay, mara ni tshi dzhena nga ngomu ai khou amba nga hezwo zwithu right. So ndi mafhungo o uri mini, ndi mafhungo o uri sa muṅwali ni tea u kona u shumisa luambo u ita mini, u kona u kunga vhathu right. Zwino dating a flame right ndi tshithu tshine mini ahuna muthu ane ndi songo ri ahuna muthu but vhathu vhanzhi muṅwe na muṅwe u vha khou ṱoḓa uri a ite mini, a funane na muthu wavhuḓi right. Obvious ringa soko ṅwala chapter jamori ini already ni kupfana na muthu nona ri disa kha iṅwe topic nomaliwa kha ri soko ri muthu hone. Okay, u khou tshila muthu una muthu nani kha ḓifhisa nga date ne film kana no ṱalutshedza no guma a thi tsha ḓivha zwo ri no nkanga ndi tshi kha ḓi ri mini right. Mara tsha ndeme hafho main message wo vha u tshi khou ri mini, u tshi khou ri ndi zwa ndeme uri ni kone u ḓiwana ni tshi khou swikelela kana ni tshi khou ita zwithu zwavhuḓi vhutshiloni. Okay, and then I feel like nga 2 days to do ro namba zwinzhi nga maanḓa and then there's another book ya 2 days to excel ine tutuvhala tutuvula na luthi ndi to ḓivha kha vala yo itisa ndo no i vhona phanḓa hanga ndari u nga si vhale bugu ine yangu i renga. That's why ḽia ḓwa ndo ḓa nge ni thi writer tshi nda dalela ndo to vhusa uri ini mbudzeni uri ibe khou amba nga mini namba zwori ina strategy zamba uri ni tshi nyaga u phasa ni phasa na mini. So huna muthu khoyo ane u khou nyaga u rengela bugu and then u nyaga u ḓivha just a little bit of summary kana trailer zwiṅwe na zwiṅwe zwine nga zwi vhidza zwone. Hela zwe na vhudzane kha musi ḽa ḓwa na ḓwa na to zwi amba futhi because na nṋe ndi nga ḓwa ndo no zwi hangwa. Okay, yeah, so today is to excel, the holy grail of academic excellence right. Ndi moto wa bugu yo, ndi title ya bugu subtitle the holy grail of academic excellence right. So bugu yo ṅwalelwa mini kana i khou amba nga mini right. So tsho thoma kha level yo thoma huna vhathu vhane vha pfha ungari academic excellence is not the pathway kana u focusa kha mafhungo a tshikolo a si zwone zwithu zwa ndeme right. Ngori ndo pfha vhathu vha tshi khou ri mini education is no longer the key to success or they change the logs something like that right. Yeah, so the first point of the book is to argue or education still is the key to success right. And by that it means when you are educated the odds of you making it are bigger than when you are not educated. All things remaining the same, right? Yeah. So arali zwithu zwoṱhe zwi tshi khou lingana muthu o funzeaho una tshikhala tsha khwine tsha uri a ite zwithu zwa khwine vhutshiloni u fhirisa muthu a songo itaho mini a songo funzeaho. Hezwo sa khou amba uri vhathu a vha koni u succeeda nga zwiṅwe zwithu sa muzika sa u jive na mini ngoralo right. Na podcast right. Mara arali ni tshi khou ita podcast no funzeya the same person you are more likely to succeed than ni tshi khou ita podcast you as the same person musi ni songo funzeya. The same goes to entrepreneurship, the same goes to sport, wherever it is. And vhathu tshiṅwe tshifhinga vha nga ḓi ri huṅwe zwi apply but in my opinion I think it applies fhethu hoṱhe hune
zvava hone. So that was the first point yori chikolo ndi cha ndeme. And academic excellence is very important ngauri ivula mavoti a zwiṅwe zwithu and zwi dovha hafhu zwa ni konisa uri na musi ni tshi khou ita zwiṅwe zwithu ni kone u zwi ita nga nḓila ya khwine, right? So the book tries to argue that academic excellence is plausible and possible, right? Mara cha vhuvhili huna vhathu vhane vha pfha uri okay vha khou tenda uri no tshikolo ndi tsha ndeme mara tshikolo a si tsha muṅwe na muṅwe, right? So go pfha uri ndi tsha hanevhaḽa vhathu a ri fani, right? A ri ngo ṋewa u fana, a ri koni u fana ngoralo, right? So kha bugu huna iṅwe quote inori academic excellence is not for the chosen few, it is for the few who have chosen it. Ine iko zama u dilana na vhathu vhane vha khou pfha ungari no zwithu zwa tshikolo ndi zwa vhathu vhane vho to nangiwa kana vha special, mara it is just trying to say uri muthu muṅwe na muṅwe anga kona u ḓi wana khou shuma zwavhuḓi tshikoloni zwi sa na ndavha uri u khou bva gai kana o to itisa hani, right? That's the second point, right? Mara na this second point isi ya muthu a muyani ngori ndari okay sure ndi khou zwi pfha zwori ni khou ri academic excellence is not for the chosen few, it is so I want to choose it, mara arali ndi tshi khou ri ndi khou ṱoḓa u i ṋanga ndi ṋangisa hani, right? Ndi hafho hune a ḓo ḓa point yori mini everybody can tell you can do it but not everyone will tell you how to do it. True. So that's why zwo vha zwa ndeme uri mini kha bugu we don't just encourage you to say go and do it but we also tell you how do you do it, right? So the other part of the book ndi ine yambo ḓivha khou focusa kha uri mini ni zwi konisa hani, and ndi tshi nga summarize uri ni zwi konisa hani ndi zwithu zwiraru, right? Tshithu tsho thoma ndi attitude, right? Chine it's mainly around mentality, right? And ndi ḓovha ndi khou ḓidzhenisa na zwikhuwa ngori thi bugu ndo i ṅwala nga tshikhuwa. Ahuna thaidzo vha pfa tshikhuwa vhathu vhoṱhe. So in terms of attitude, right? There is this quote ine ndo i ṅwala hanefhaḽa kha bugu yo uri mini la quote kombo ḓi shavha man. So there is this quote ya attitude that ine and the humbula nga murahu. Mara ibe khou to sumbedzisa zwa uri mini mentality usually or it's about mindset, right? So it says mindset usually is what sets minds apart. So so ni tshi thoma u humbula ni nga thoma ngo humbula ngari okay this mind is further apart or much bigger than mine, right? But in my opinion mindset is what sets that mind apart. So isimilar na ngwe quote yenda ifa kha Robin Sharma actually your IQ is more important than your IQ. So arali na pfunga ri ninga zwikona most likely ninga zwikona even namsi ni satuva na vhuluvhi wa zwikona, right? So that's the first thing, attitude ri vha ri khou dilana nayo. Tsha vhuvhili ndi dzi habits, right? Ngori you can have the right attitude na pfunga ri ndi nga zwikona mara arali nyito dzanu dza ḓuvha na ḓuvha zwi sa yelani na zwine na khou khombo uri ni ṅwana wa tshikolo mara ani khou vhala ndi khombo uri ni nga soko I can do it na shouta ḓuvha ḽoṱhe na mona hoṱhe vhana vashu ngo ḓi fhedzela tshifhinga, right? So then hu tea u vha na dzi habits, so I call it habits that stick. Ndi madzema afhio ane a ita uri arali ni tshi khou tama uri ni shume zwavhuḓi tshikoloni anga ni thusa, right? As simple as zwino tonga u dzhia notes, as simple as zwino tonga uri no ya classini ni swike ni dzule phanḓa, as simple as uri ḓuvha na ḓuvha ni ḓi wane ni tshi khou vhala etc, right? Huna dzi ni chama ni ita nchiri etc ngoralo so huna hezwo, and then tshipiḓa tsha vhuraru tsho fhedzisela ndi winning strategy, right? Ngori sometimes especially university, I think ni high school you can deal with it nga attitude and I mean na habits and then you can be fine. Mara ni university it's a different level, then you also need a strategy,
right? Yeah. Because sometimes ningaona uri na the right habits but you are doing it in a wrong way. Nga nḓila yori sa tsumbo ningaona uri ni khou ita khoso ine khayo ni khou tea u ḓiwana kamusi ni tshi khou khoda sa tsumbo mara ni khou fhedza tshifhinga ni khou sokou vhala mabugu manzhi khombo uri ni nga ḓiwana na habits dzone, right? Mara you are not using the right strategy. So it's important uri strategy also comes into play. Chapter ine yavha favorite yanga hapo ka strategy ndi uri ri tea include na vhaṅwe vhathu, right? Ngauri really it takes a village to raise a graduate. Hey, zwi dzhia vhathu vha mukula u wana goloi murahu. Yeah. Hey, that was a nice callback. I know. It was a callback ngange ka comedy. Oh, ngori ni nyagori ngange mukula. Ibito sana le the time. And then dzione mama like ramba nga dzibugu zote dzi right. Price dzadzo dziko chimbilisana. Just 2 days to do it, guy. 2 days to do and 150, 2 days to excel 200. And then when I'm too and story, why did you venture into comedy out of nowhere? Yeah, so ndimbusi out the bad, you're right. So na comedy asisu zwine ndi nga siri ndi tshi khou aluwa ndo vha ndi tshi khou ri ndi khou tama u vha comedian, right? So iteaho ndi zwori dzibugu dzedzi, actually that was a nice transition. Bugu hedzi today is to excel ndi yone yo ita uri ndi dzhene kha comedy, right? Yeah. Ngori musi ndi tshi ṅwala bugu ndi fha vhathu bugu and then ndi a takalela mini u wana feedback kha vhathu uri bugu yo to itisa hani, ni khou pfa uri inga yone thusa hani ngoralo but tshiṅwe tshifhinga vhathu vha sokou senda feedback, right? Yeah. So there was this one guy where this book is funny. Have you ever thought about stand-up comedy? Right, it was just a feedback like that. Then that you're in the Ottomandi email for a moment and you're stand-up comedy. Okay, why not? Right? It was just like that. Mike no the why not? Yeah, ndono itamapunga public speaking, right? But vakore bugu ifani, right? So the more nikojia just la joke ndianda dziamba namo mamtania nato jabugi anaskanda ima anda Mike nani kusokuba watoda kusokuba ne sokosukanda ndaim actually atituzita but yeah ndi mumbulo wavhuḓi. Yeah. So arali zwa sa chimbila ndi ḓo swika nda mbo ḓi ri ndo vha ndi khou tou vhala bugu ndi khou inspire vhathu arali vhathu vha songo sea na callback. So bugu yone ndi ino ikuvonela ke ikuvonelafo zwavhuḓi nga maanḓa. Ri khou liwa camera quality vhaṅwe vha khou ḓi ri livho li vhona kha dzi comments vhathu vha tea u comment hafho uri zwithu ndi zwavhuḓi uri mubveledzi a takale nga ngemurahu. And then so ri tshi khou fhedzisela nyanga uri to tamba imini game nṋe ndi muthu wa mitambo ni a zwiḓivha ti bola ri koni. So hezwi zwa dzi game ndi zwine ra nga ri a zwikona nyana. So ndi ḓo ni ita nthu ndi khou ni fha topic from today's to do because ndi yone bugu ine ndo no i vhala then ḓo mbudza uri kha chapter mini. Okay, alright, nongozama unitrika ne a ti koni trika mara game ndi chimo trika after all. So yeah. And then my dream girl, that's chapter 11. Yeah, that's chapter 11. Okay, atinga dambore ndione kana sione zvino ndizo zvidivisa niwo lingo ndakhamsi ninga dova 11 chikurano ne 11 ndino. So no reno ndi 11 final. Yeah, going once going twice. Yeah, ngo kushena ngora ngo chaiwana gulu nayo gozera anongo chaina kushena gulu yana zitiso ani going once going twice. I know ndikotua na 11. Okay. Yeah. And why you need to date a flame? Why you need to date a flame is between 9 and 10. I would say 9. Okay, 9. And when is the best time to plant a tree? The number 1. Okay. And then secret to success. The secret to success has to be chapter 5. Okay, so the road to Tumtang. Now, when I geography knows you have a podcast. So, no real, I knew to us as a real. Okay, and so, let's go to Pedisa, my fianne Nanga, Machudin, and
akuzvifuna nga Ntsundeni naonevo awana polo I'm sure angasi hapo itiyo zizvino ane angadhiwana polo kana gore nini kunyaga kana even akasongowana ntu dzi awadzoraro mara uri adhiwana agudedzini lulwane linonga leina jena khalo kana ayaningelwa njeni na vamwe ndi vaphiwa maifana ngabudza muthu ane uka grade 12 kana mumwe muthu wane for they still wanna do something in their lives nishikolo conclude risatamba nga Chelsea okay abeni richi conclude yinga shongana nga richi ambesa mara cover never high school, right? This was my motto, and it's something that I would say, right? So if you take classwork like exam will be like classwork, and that was my attitude, right? So take it as the important thing. Then the same as university, right? Tutorial, that's your exam. Every small thing take it with an attitude. This is a do or die, right? And nazuitanga yondila which the chakonda ndo wananishko kono fear, right? But to conclude, I would say nothing beats consistency. Nothing beats consistency. So consistency is better than intensity. Una watu bane mapfongari okay ndi alali ndichikongwala mulingo ndinga pusha kamsi usiku wote na mini uchikofizwa kuitwa machelo, right? So it's better uri nite hour nti maduba 12 akotebelana ufirisa uri niyoita hour za 12 ngaduba liti, right? So consistency is better than intensity. Hey, wako motivate. Hey, wako zuko za to. Yeah. Mara nandezo kunkwa manga manda. Nikamba my female run. Izo niko za consistent ngobudza watu wote. Izo za consistency. Kana ngobudza wa high school. Ndikobudza watu wote. Okay. Na bono pasao na university. Consistency. Consistency. Yeah. And then zisho dzanu rishinya koni book or ndeni ambe rishinya kori book or ndeni riseisenya and then vade book pandasho then wana guy so vangangwana kha social media dzothe ndione, right? Kha Facebook vadongwana khadeno Facebook yone yeah Facebook Ntsundeni Ndou, right? Instagram @Ntsundeni Ndou, right? Twitter @Ntsundeni Rich, and then you go back at kana no Rich ndifi rich well ndikori go back vichele denyana ndifi rich man and then Kathinda vadongwana vari Kingsley Mudau. And ishimzala Kingsley Mudau. Okay, and then TikTok I didn't join ka TikTok ma. Nditotoma ndawana badulu banga vangudisa. Alright. Udonga ndikwaluwa nyani. Okay, hai. Karani koralo wa tuyo. And then last question ndishiko vala Suzanga. Chelsea ko Germany umwa. Champions League. We are getting number 3. Okay, no move fati. Yeah. Okay, watu. So rodi bonga mando watu joina ka episode yashu. Rina mtu ane hey zwadzipfunzo ubva panda. Vozifa zvanganzira kama kwedza zva backup wanga dzipfunzo. So ndene Ntsundeni Richwell Ndou. Ndandi nyagusana anadzana chikwana ndavanyana zviamba. So watu odzinoro va subscribe yapi. Watu please like, comment and subscribe. Yeah, so yeah, rodi bonga manda mubveledzi unotakuwa so rinovalela chifhinga. So Jesse yanga guy. Okay, rowe case. Vatu wana vachikuwana. Vazondifuna mini. Mudzimu chimandira ine ungasi fesese. Call them to the Jesse ndiye novia zvino. So wangakadi uvi Jesse guy. Na beni ndichidafa noni ndichona ishonyita so ndideka podcast. Jesse re avuri yakuuda anda wakuvea wona Jesse vadiwa. Mara azvidosvika. Ndishoti Ndozvino dosvika size yavo. Vadiwa zori dosvika, vadiwa zori size yavo yosvika. Okay. Asina size. Tira vadiwa, va frequent customer, va feel regular. Okay. So, richikoevala futi ndoliwa. Kaite kava cut. Thank you.